Wakikuna panikuna ashillachu kankichik. Ricardo Ashman shutimikani. Kay videopika kay Mushuk Testamento Bilingüe Quichua Español Nueva Versión Internacional shutitami rizakushun. Kunan ponjaka Domingo de Palmas ponjamantami parlashun. Chay domingo ka Jesús causarishka domingo manta shuk semanallataq ñawpami. Mateo capítulo 21, verso 1 manta 9 kama, verso konatapish. Lucas capítulo 19, verso 39 manta 40 kama, verso konatapishmi rizashun. Mateo 21, 1 manta 9 kama. Jesús ka paypaqyachakuq kunandij, Jerusalén man kuchuyamushpaka, Olivos yurakunatian urku kuchuyapi kaj Betfagé pueblo manmi chayarka. Chayman chayashpaka Jesuska, paypaqyachakuq kunamanta ishkitami kashna nishpa kacharka. Chimba ashalla wasikuna tianman richik. Chaypika wawandij mama burrumi watashka shayakunga. Chayta kacharishpa pushamugrichik. Kacharikuqpi mayhan imata nihpika apunchik Jesus pushamuchun nihpimi pushakunchik. Ñallami sakij kachanga ningichik nirkami. Dios imanishkata willashka paktachunmi chashnaka tukurka. Paika kashnami nishka. Sion pueblopi kashna willaychik. Rikichik, kankunata hatun mandajka alli shungumi. Burrupi tiarishkami kankunapakman shamukon. Paika aparik burrupak wawa malta burrupimi tiarishka shamukon nichik nishkami. Chay ishki yachakukuna rishpaka. Jesus mandashka shinami rurarkakuna. Wawandij mama burrota Jesus pakman apamushpaka. Paykunapaq hawa churanata burrukunapaq hawapi churaqpi Jesuska tiarirkami. Jesus wan rikuq chay tukuy hintikunami paykunapaq churanakunata Jesuspaq ñawpaq ñampi mantarkakuna. Kutin mayhankunaka yura ramakunata pitishpami ñampi churarkakuna. Chay tukuy hintikunaka ñawpakuq kunapish katikuq kunapish Davidpaq churi kanka allimari kangi. Mandak Dios kachakpimari shamushkangi alli ninchikmari. Hawa pachapipish sumak nishka kachun nishpami kaparirkakuna. Lucas 19:39 manta 40 kama. Chashna kaparinakuqpimi chay katimukuqkuna puramanta mayhan fariseokunaka Jesustaka yachachik. Kambaj yachakuqkunataka rimashpa harkayari nirkakuna. Chashna nihpi Jesuska, kaykuna upallaqpika, rumikunami kaparinman nirka. Kay versukunapi Jesuska hatun mandaq shinatagmi Jerusalenman yakushka. Castellanopika kayka entrada triunfal shutimi. Katik semanapi jueves tutaka Jesusta Judas hapichingami. Chashna hapichishpa viernesmi paita chakatashpa wañuchingakuna. Kay domingo punjaka ima mantataq Domingo de Palmas shutitacharin. Ñukanchik ña uyashkashina, chay punjapika hitikuna palma yura ramakunata pitishpami Jesus rina ñampi churarkakuna. Chaymatami chay shutita charin. Kay tukushkaka Mateo, Marcos, Lucas, Juan librukunapimi rimashka. Chaymantami partita Mateo manta, partita Lucas manta hapirkani. Kay versukunamantaka imatataq yachay tukunchik. Apunchik Jesuska hatun mandagmi. Chashna kaqpimi. Tukuypi payta hatun yachina kanchik, alabana kanchik, kazona kanchik. Ñukanchik krikunaka paypaqlla kashpaka, chayta tagmari rurana munayta charishun. Ashtawanpish, kay pachapi kawsaq mana krikunaka chayta manamari rurashun ninkunachu.
Kay versukunapika, chay ishkilaya, hintikunatapish mirikunchik. Aponchik Jesus pachka, kay ponjaka ashtawan balik mikarka. Jerusalén, capital, pueblo mikarka. Kay ponjapika mana pi paita harkakpi hatun manda shinami yakui tukurka. Chasna yaikushpa, hintikuna paita hatun manda shinami chaskirkakuna. Kutin verso 8 tapish, 9 tapish rizashun. Jesus wan rikuj chay tukui hintikunami, paikunapa churana kunata, Jesus pach ñawpach ñampi mantarkakuna. Kutin mayhankunaka yura ramakunata pitishpami, ñampi churarkakuna. Chay tukui hintikunaka ñawpakukunapish, katikukunapish, David pachuri, kanka ashimari kangi, mandak Dios kachakpimari shamushkangi, ajininchikmari. Hawa pachapipi sumak nishka kachun nishpami kaparirkakuna. David pachuri nirkakunami. Davidka tukui konata yaji Israel llaktata hatun mandak mikarka. Ñawpamanta Jesuska paypach wawami karka. Chashna rurakpika mana tukui konachu paita chashna chaskinkuna. Lucas 19, verso 39 tapish, 40 tapish, kutin rikushun. Chashna kaparina kuhpimi. Chay katimukuhkuna puramanta mayhan fariseo konaka Jesus taka yachachi. Kambach yachakuhkunataka rimashpa harkayari nirkakuna. Chashna nihpi Jesuska kaykuna upayakpika rumikunami kaparinman nirka. Fariseo kunaka Israel kuna purapi hatun mikarka. Dios pach shimita yachachi kunami karka. Ashtawanpish Jesusta piña kunami karka. Gentikuna Jesusta alabakpi hatun mandak nikpika piña chishka kashpami paikunata harkayari nirkakuna. Jesus hatun mandak kashkata mana krirkakunacho. Paikunata hatun mandak kachu manamari munarkakunacho. Ashtawanpish, hintikunaka ajimi nirkakuna. Aponchi Jesuska hatun mandak tagmari. Jesuska Dios churimi, Dios yatagmi. Tukui hintikuna paita hatun yachinamikan, alabanamikan. Verso 40 pika imatatagnin. Kaikuna upayakpika rumi kunami kaparinman nirka. Hintikuna paita mana hatun yachikpika, pai tukui rurashka kunami, paita hatun yachinman. Chashna yatakmi punjanta rurankuna. Salmo 19:1 kashnaminin. Hawa pachaka Dios suma kashkatami rikuchikun. Chaypi imaya tiakpish, paipak makiwan rurashka kashkatami willakun. Aponchi Jesuska hatun mandagmi. Chashna kashpami. Mana hatun tukushpa ñukanchikta imashina mana hatun tukuchun yachachin. Tukui hawa pachata kay pachata hatun mandak kashpa. Chashna kashka hawa Jesuska kay pachapi tiashpa hintikuna paita hatun yachichun mana mashkarkachu. Kazi tukui rurashkapi mana hatun tukushka shina kausarkachu. Mana charikchu karka, wachchatagmi karka. Mana kay pachapi mandasha nirkachu. Ashtawanpish, ungushka hintikunata pay allichishkamanta milagrukunata rurashkamantami tauka hintikuna paita katishkakunami. Ashtawanpish, Juan 6pi rimashka pichka waranga hintikunata karashpa milagruta rurashka kipa ima tukushkata rikushon. Juan 6, verso 14 tapish, 15 tapish rikushon. Jesus chay señalta rurakta rikushpami, chay runakunaka, Dios imanishkata kay willakka, kay pachaman shamuna kashka willak tagmari ninakurka. Chashna ninakushpa, hatun mandakta rurangapach paita hapinaman shamushun ninakukta yachashpami. Jesuska kutin hawa urkuman payja
chikanyashpa rirka. Imamantataq hatun mandaqta rurachun mana munarqa. Jesuspak mandakunqa mana kay pachamantachu. Ashtawanpish, chay gentikuna chayta mana entenderkakunachu. Tayta Dios Jesus rurachun nishkatapish mana entenderkakunachu. Jesusqa tukuy gentikunapaq huchakunamanta wañunami karqa. Kimsa puncha kipaka kawsarishpa, hawapachapi paypaq taytapak manmi tigrana karqa. Chaymantaka chay horas hatun mandaqta rurankapaq payta hapichun mana munarqachu. Ashtawanpish chay Domingo de Palmas punchaka pay hatun mandaq shina riksina punchami karqa. Chashna kashpami mana tawka punchakuna chashna hatun yachishka tukunga. Chaymantami wawandik mama burruta pushachun paypaq yachakuqkunamanta ishkita kacharka. Wawa burrupimi tiarirka. Burromanta ashtawan intindingapaqqa verso 4 tapish, 5 tapish, verso kunata kutin rizashun. Dios imanishkata willashkapaqta chunmi chashnaka tukurka. Payka kashnami nishka. Sion pueblopi kashna willaychik. Rikichik kankunata hatun mandaqqa alli shunqumi. Burrupi tiarishkami. Kankunapaqman shamukun. Payka aparik burrupaq wawa Marta burrupimi tiarishka shamukun nichik nishkami. Chay Dios imanishkata willaqqa profeta Zacarias mikarka. Payka pichka patsaq wata ñawpami kawsashka karka. 500 años. Chashna ñawpa kawsaqpika Tayta Diosmi imata tukunata willarka. Mamawan kashparaq shuk wawa burrupi Jesus tiarinatami willarka. Jesus shamuna hatun manda kashkata rikuchinkapaqmi chashna profetaman willarka. Chay hatun mandaqmantaka chay profeta imatataq nin. Kankunata hatun mandaqqa alli shunqumi. Hatun mandaq kashpaqa alli shunqumi kanakarka. Mana hatun tukushkachu kanakarka. Iapunchik Jesus chashnallataqmi karka. Chaymantami wawa burruta agllarka. Chay watakunapika hatun mandaqkuna hatun caballokunallapimi tiariq karkakuna. Manataq shuk burrupi tiarirkakunachu. Apunchik Jesusqa tukuy kawsaypi chashna mana hatun tukushkachu kawsarka. Filipenses capítulo 2, verso 3 manta 11 kama verso kunata rizashun. Imata rurashpapish, piñanakushpa hatun tukushpaka ama ruraychikchu. Ashtawanpish, mana hatun tukushpa, kay shukkunami ñukata yalli nishpa yuyanakuychik. Pipish kikinpaqllaqa ama yuyaychikchu. Ashtawanpish, tukuykunallataq shuktaqkunapaq allita ruranata yuyaychik. Kankunapish, Cristo Jesus yuyashka shinallataq kashna yuyaychigari. Payka, Dios llataqmi karka. Shina kashpapish, Tayta Dios shinallataqmi kani nishpa, chayta charirashka kanataka mana munarkachu. Ashtawanpish Cristuka paypaq kikin munaywanmi, pay ima kashkata ladoman sakishpa shamurka. Chaymantaka, ñukanchik shinallataq aychayuq tukushpami sirviq runa tukurka. Payka chashna aychayuq runa tukushka hawapish ashtawan yangamanmi uriyarka. Tukuypi Diosta kasushpami chakatashka, pinganayaqta wañuna tukurka. Chaymantami Tayta Dioska, paytaka tukuykunata yalli hatunyachirka. Shutitapish tukuy shutikunamanta yalli hatun shutitami kurka. Chaymantami Jesuspak shutita uyashpaka, hawa pachapi kaqkunapish, kay pachapi kaqkunapish, allpa ukupi kaqkunapish tukuykuna paypak ñawpaqpi kunguringa. Chaypimi, tukuykunallataq Jesucristutaka mandaqmi nishpa, Tayta Diosta
sumaq yachingakuna. Apóstol Pablo mi kay verso kunata kishkarka. Verso 5 pi, paika kashnaminin. Kankunapish Cristo Jesus yuyashka shinallataq kashna yuyaychigari. Apunchik Jesus alli shunqu kashpa, mana hatun tukuqpika. Ñukanchikpish alli shunqumi kana kanchik, mana hatun tukunachu kanchik. Verso 8 pika, yangamanmi uriyarka ninmi. Chashna yangaman uriyashkata manataq intindi tukunchikchu. Payka tukuyta hatun mandaqmi. Kallari manta pachamari kawsashka. Hawa pachapi kay pachapi tukuy tiyashkatami rurashka. Apunchik Jesus chashna kaqpimari yangallamantaq uriyanata yuyarishka. Shuk warmipa wiksapi yaykushpa, wacharishpa tukuy wawakuna shina wiñarinatami yuyarishka. Waqcha familiapimi wacharinata yuyarirka. Hintikunata pay Diosllataq kashkata manataq yacharkachu. Chay hawaka tukuy ñukanchikpaq shuk llaki cruzpi chakatarishpa wañunkapaqmi shamurka. Huchallishpa Tayta Diosta kariyashpa ñukanchik charina llakichinata pay llapitaqmi aparka. Chashna rurashpa tukuy huchata phichashpa kishpichishpa wiñay kawsaytami ñukanchikman kurka. Shuktaq layachu ñukanchikta kishpichi tukunman? Mana. Chaymantami chashna rurashka. Payka shuklla hatun mandaqmi, shuklla ñanmi. Juan 14:6pi kashnami nin. Ñukamari ñapish, kashkatataq willaqpish, kawsayta kuqpish kani. Yayapaqmanqa pipish ñukallamantami shamuy tukun. Chaymantami, verso 10pish, 11pish, kashnami nin. Chaymantami Jesuspaq shutita uyashpaka hawa pachapi kaqkunapish, kay pachapi kaqkunapish, allpa ukupi kaqkunapish tukuykuna paypaq ñawpaqpi kunkurinqa. Chaypimi tukuykunallataq Jesucristotaka mandaqmi nishpa Tayta Diosta sumaq yachinkakuna. Ñukanchik karin kunanllataqmi chashna rurana kanchik. Ñukanchikpaq imata rurashkata alli intendishpa, imata kunanraq rurakushkata intendishpa, chashna punllantami rurana munayta charishun. Chay hawaka pay shinami kawsana munayta charishun. Pay tukuy chayta rurankapaq shamuqpika imashinata hatun tukushpa ñukanchik wawqipanikunata llakichishpa kawsashun. Apóstol Pablo verso 3pi 4pi nishkaka asha sinchimi uyarin. Imata rurashpapish phiñanakushpa hatun tukushpaka ama ruraychikchu. Ashtawanpish mana hatun tukushpa kay shukkunami ñukata yalli nishpa yuyanakuychik. Pipish kikinpaqllaqa ama yuyachikchu. Ashtawanpish tukuykunallataq shuktaqkunapaq allita ruranata yuyaychik. Ashtawanpish Jesusllata rikurashpa, kawsashpa mana tanto sinchichu kanga. Payllata rikurashpa, pay imashina kashkatapish, ñukanchik imashina kashkatapish yuyarishpa, payshina kawsay tukushunmi. Hatun tukunkapaqqa mana imata rurashkanchikchu. Apunchik Jesus mari ñukanchikta kuyashpa, llakishpa, tukuyta ñukanchikpaq rurarka. Chashna kaqpika, kan kriq kashpaka Jesusllata rikurashpa, pay shinami punllanta kawsachun pay ayudanga. Kan manara kriq kashpaka, Jesusta manara kishpichik kachun mandaq kachun chaskishpa kashpaka, kunan punllami payta chaski tukungi. Imashinataq chashna ruray tukungi. Krishpallami
kishpichishka tukungi. Efesios capítulo 2, verso 8 tapish, 9 tapish, rizashon. Mana kan kunallatakchu kishpirishka kangichik. Mana kuyaypakta Tayta Dios kuyakpi. Krishka llamantami kishpichishka kangichik. Chaymanta, chayka Dios kushkallami. Pi ama hatun tukuchunmi. Ima allita rurashka llamantaka mana kishpichishka. Kishpirinaka Dios kushkallamini. Krishka llamantami kishpichishka tukunchik. Kunanja kashna mañashpa ñukata kishpichipangi. Kambarmi kashanini. Pagi aponchi Jesús kishpichishka kangimi. Chaytallachu ruranakani ningi manchari. Ari chaytalla. Juan 5:24 versota rizashon. Pipish ñuka wishashkata oyashpa. Ñukata kachaj yayata krikka. Wiñay kawsayta charinmi. Hatun llakimanka mana ringacho. Ashtawanpish wañuymanta kawsayman chimbashkami. Chayka chashnataymi. Krishka horas pachamantami kishpirishka kangi. Ñami wiñay kawsayman chimbashka kangi. Chashnaminin. Chashna krishpa. Mañashpa. Ñukata kayapangi. Manakashpaka correota kishkapangi. Ricardo Ashman Shutimikani. Teléfono 098-0400-192. Correo ricardo@quichua.net. Taita Dios canta ashtawan bendicia pacho.